Kung Fu Kids. Turatangiye mugenzi. Turatangiye mugenzi. Nuko dutangiye. Dutangiranye n'abana batatu. Akarimbo ni Kung Fu Kids cyangwa se Kung Fu y'abana. Turatangiye filime nuko tuyitangiye. Kung Fu Kids nako karirimbo. The Kung Fu Kids niko filime yiswe. Abana karimbo bakise Kung Fu Kids. Yitozo dutangiranye n'abana batoya. Uyu munsi bari babukereye. Narakubwiye rimwe na rimwe niyo mpamvu ubona filime ngizi iri nazifashemo abantu bakibaza ati ni kutakora filime za kera. Filime za kera nizo nziza kurusha iz'ubu ngubu. Umuntu akareba filime akabona filime irakubita, ariko izungu ukabona ni technology za nta kigenda, harimo ama technologies y'ubu ngubu ya nta kigenda. Nyamara n'udu filime tuba twaragiye turyohera benshi, gusa nanone benshi kutatwitaho bakagenda nibatwitaho bakatwita ngo n'udu filime tw'utubana. Nyamara n'udu filime twiza pe. Akaga ko uyu munsi ndakazane bakise The Kung Fu Kids. Nucikwe rero The Kung Fu Kids. Nucikwe dore ndatangiye neza. Burahara nagira ngo mubwire neza wumva ukuntu ibintu biba bimeze. Turatangiye The Kung Fu Kids. Raka Kung Fu Kids. Ngo ni Kung Fu y'abana. Turatangiye mugenzi. Raka. Nuko dutangiye. Akaririmba abana bakise Kung Fu Kids. N'abana batatu. Gusa harimo byibushye shaho. Ni ikinyuranyo cya Robert Mifupa. Mugenzi katurore. Turatangiye. Raka The Kung Fu Kids. Rika ka filime kiswe. Abana bari mu myitozo. Bari muri gym. Imyitozo batwaje. Nuko dutangiye. Nitwa du filime twiza. Gusa benshi badakunda kwitaho. Nyamara ari twiza pe. Katurore. Akarimba abana bakise Kung Fu Kids. Hari ku ruhande ni Nyamunini yambaye imyenda y'imihondo. Ni ikinyuranyo cyo bita ngo ni Robert Mifupa. Ngafite go sentere ngo y'umuhondo. Niko yajyaga mbwira. Afite imifupa ya nta kigenda shawe. Robert Raka. Yewe. Ikinyuranyo cya Robert. Raka myitozo. Turatangiye mugenzi. Abana bari mu myitozo. Nuko filime tuyitangiye. Abazi gusoma igishinwa nabahaye rugari mwisomere. Ariko so ubunenda navugira iki ko filime itaratangira. Ariko reka mvuge n'umuntu kari cyo mwishyuriye se. Kumbe wa wundi mwe ikinyuranyo cya Robert yaragize gutya ipanira cika. Ndasebye. Raka. Afite umubiri shawo. We yarariye ntabwo yagiye yisondeka nka Robert. Wapi nibishoboka. Ntabwo yisondetse. Raka abana bari muri gym. Bari muri gym tonic. Myitozo. Raka. Yewe. The Kung Fu Kids. Nuko filime tuyitangiye. Tutangiranye n'abana batatu bari mu myitozo. Abana bari mu myitozo. Dore ikinyuranyo cya Robert. Yewe yarabasuriye. Yarabatwarije rwose. Wumve neza. Wumve neza anga ari umwana shaho. Anga ari umwana arasekeje bakuri bya bindi. Raka. Myitozo. Wumve. Bantu uranukije uyu munsi hari ibishyimbo byinshi. Mugenzi katurore. Turatangiye. Abana bari tukimara kuva ku bana bari mu myitozo. Tugaruka hakuno hari warobaga arobarcyo. Raka. Arobarcyo. Yewe. Mwana nuko ukaruba. Nuko guka amafayero umwana. Nta bintu byinshi. Uyu munsi kabisa icyakura kiraza kuboneka. Akana. Bongo yari ateze urundi rushundura. Umwana wo munsi amafi yabaye menshi, yarobye menshi. Atore gusa yambara ipantaro shaho, yambaye agapantaro karimo ibirema shaho.
ndavuga ibiraka nka bya bindi biba mu ya Robert. Hey, kana awakata kari karimo karirobera umugezi katorori awakata uze ku ruhande teme kumwana we baruzingo zehi highway akagongo we Wer nicht hören will, muss hören. wacana we Du sollst die Fische nakubwiye ngo iki oder Strickfische nakubwiye ko utagomba kubaza kurobera ahangaha dir das aya mafi ntabwo ujye kuba yatwara n'ayanjye ausnehmen, aber ntabwo uri buze kuyatwara ngo iki umwana akora ku kagofero hapi ntabwo bishoboka tugaruka hakuno uraka arusoroma za pome gutyo ya mbobo imwe mu kanya ririmo kuroba ingenzi katurore pome nuko ko umwana zisoroma kombe barakwereka kakiki ku ruhande ha niko kwatuze mu muntu za muri pome uraka umwana arimo arasoroma za pome ni wa murara mu kanya ririmo kuroba amafi umatari usipora arabuze icyaga cyugugu dore ukuntu kireba kiranga bya bisambo bimwe by'ibimishwi y'ingoko raka cyuma dore ukuntu pome umwana zisoroma azisarura raka nagatari mwana raka atangira kugenda azishyira mu gatebo yari yazanye raka ni kakawo twatangiranye nako karimo karirobera amafi ajya kurya so also Arbeit. umva wagatafariwe wavuye ku mafi none waje no muri pome zanjye sasa amwereza imyambi amweza imyambi kana kajya gucika ariko uyu musaza koko aranshakaho iki kana karatangira tangira kurira igiti gatangira kurira igiti gaturore gatangira kurira igiti reba ndebe uhumbye uhombe kombe kana kuri igiti kumuze nawe yitinda inyuma. Hallo Großvater. Ariko se mbyukuri koko wamba bari warwana igiti mwana hasi yabanje akadigi ayiwe zavayo muzavayo nawe yambara ipantaro gutyo ayambara nka nzirorero uri muranyice muze wacane sinakubwiye wita umuhatari uza gusarura ibyanjye nakubwiye ngo iki wacana we nakubwiye ngo iki gicucu karitasi wanga karitasi we tugaruka kuri uruhande barakwereka undi mujuro wiba amashu dore ukuntu amashu atwara cyanya munini cyane uko gikokora amashu cyaje mu murima w'abandi gusa nyine murima gubura gufatiye mu murima we mugenzi ajya kuhingana n'upfumu yamuhaye narwo rwambaye ipantaro irimo ibirema katurore ni imbobo ebani ishu ndabona ari igisore nkanjye nenda yitwaye naba barajya kunde gapariki raka sirayihanagura gusa nyiri umurima gufatiye mu murima we mugenzi sinzi niba mwakumvikana katurore dore ukuntu cyohereza amashu abantu uyu munsi ngomba kubona amafaranga menshi dore ukuntu cyohereza amashu abantu uyu munsi ifaranga riraza kuboneka tu rikuramo ni cyatubi cyaraje kitsimba hakuno abantu uyu munsi kabisi zibona ryo ryacanye cyakabije ibitira kumbi cyane cy'ikirangaha cyaritegereje hakurya aroho cyabona yasa nkaho arimo kugera mu murima cyohereza umwambi kumbi ni wa musaza bana ndatangiye avayo urwara rufate mu murima we w'amashu wacana uyu munsi urambara ukunyerera kwisi uvayo mbabarira kabisa mbabarira ndemeye nawe kukubwiye ngo iki warwana we ukubwira urwana narwo rwari rwaramuzahaje rwari rwaramuzonze rumwibira amashu nakubwiye ngo iki icyari gishaka uburyo cyamucika kirerekera raka kigoryi ukoko niko bibaga ibyanjye. Sag mal. Kigoryi. Hast du den Kohl dahin getragen? Nein, ich habe ihn runtergerollt. Gerollt? Ich hab gesagt, du sollst ihn tragen. Wenn der Kohl über die Erde rollt, wird... Garura! Hab ich dir denn gesagt, dass du den Kohl tragen sollst? Du tust, was ich dir... Kandi uzongera kugaruka muri uwo murima uzahura n'ikibazo gikomeye cyane urwana usubira inyuma urwana zisha inyuma ruhita rwikubita hasi n'abana b'abajura dutangiranye nabo mugenzi katurore. Entschuldigung, du hast gut. Ich muss den ganzen Tag arbeiten und du nie. Bana kabisa uyu munsi nakasiriwe nari nzi ko ndaza kubona akantu
kimwe kirabwira utuntu dutunuma Cornel, ni ibibazo der Jung zu füttern, der wird sonst noch so dick wie du. Komm runter und hilf uns in der Küche. wumva mu by'ukuri kuri uyu munsi mu by'ukuri byari ibibazo bikomeye cyane nari ndazi kuba nafatwa mu by'ukuri ndi mu murima w'abandi Abspülen. Nein, ich habe heute schon genug gearbeitet. wowe byihorere njye ntabwo uzi ko urwamfate mu murima w'amashu w'abandi So, du hast keine Lust. Wir holen dich jetzt runter von deinem Baum, du dicke Affe. Hör auf mit dem... yaba mu by'ukuri ari ibishoboka njyewe ibi ngibi nari kubivamo kumbe icyana kikanaga inuza Wenn wir nicht gekocht haben, bis groß... utubuto aha ngaha Das könnten wir schon bauen. Wir brauchen nicht mehr lange zu... ibi bintu bigomba kurangira Fliegst wir weg. yewe kumena ibyana bitatu bitandukanye kimwe cyari kirimo kwiba pomo ikindi cyari cyagiye kuroba amafi undi yari yagiye mu mashu gusa bibaga yari umuntu umwe bibaga umuntu umwe n'abana babanaga hano babanaga mu rugo rumwe ari abana batatu Lass nicht lange, sondern gib mir den Teller. bamereze isana ngaha Und ab die Post. mugenzi katurore n'uwo twana dutatu twarabanaga barura mu gikungufu raka byaba byose babikora mu gikungufu raka ni inzingo shaho ni imatari gusa umwe ni umukokozi w'amashu Essen ist fertig. kumbe muzehe nawe yaraje kumbe muzehe niwe wareraga bino byana ibyana yabyigishaga gukokora kari agakino va mwabyanamo agira afatira ngaha byose arabihumuriza muzehe niwe urya ku nyama wacana we Wollt ihr was? Ja. ibi ngibi byose mwese murabibona aka ngaka ni ak'abakuru yego nga mwayukira yewe byana hasi Jetzt sperrt mal Augen und Ohren auf. mwabyana mwe inongo niyo umusaza nkanjye Die Aufmerksamkeit des Feindes auf euch lenken. Seht in seine Augen, nicht auf seine Hände. Und dann im richtigen Moment schlagt ihr zu. Habt ihr das kapiert? ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ugomba kuzajya arya inyama nkanjye ni uko aba agomba kuba yakoze cyane Habt ihr euch ein Stück Braten verdient? muzehe ajya ku nyama Lasst ihr es schmecken. we cyana yaragihereje gihereza urukweto kizi ko kirimo kirarya inyama kumbe kirimo kirarya akamamiyo Was? ubu iki ngiki ni igicumayi agihereje akamamiyo Du da mva cyana we blind ver... nakubwiye ino nyama irya umuntu wayikoreye cyana bagihaye akamamiyo kuko kirimo kirarya kizi ko kirimo kirarya inyama Und eine Wahrheit in jeder Lüge. omba mugomba kuzaza mubikorera Das kapiert? murumva atego turabyumva muzehe Wie 3 gerupfte Hühner auf der Stange setzen. mwabyana mwe rero mujye mutekereza neza mumenye icyo mugomba gukora ngo mwongere mwicire mujye ku meza muringanire n'ameza baginga sana Was ich euch beigebracht habe. Seid mit und wachsam. atira fatira ngaha Man, im Leben weiter. atira nawe fatira ha Was ist? Seid ihr eingeschlafen? mugomba kuzaza murya mwisha ibyuya Hm? murumva ubundi butego Wollt ihr Braten haben? none iki muzinge ntimutekereze ko muraza kubona inyama rero gikora wanga inyama yewe bwa busanara mu nzira arabutwara yewe muzehe Ihr habt gesagt, dass ihr es kapiert. zinzingura Sekunde später habt ihr alles wieder vergessen. bigoryi ibyo muzajya mukora byose muzajya mukoresha mu mutwe Der Schnellste von euch bekommt das erste Stück. mva mu by'ukuri ntabwo ino nyama mwapfa kwibona Einverstanden. ugati guhaye arongera busubiza ubusani bwabwo No. muretse Gesagt. Derjenige, der als erster seinen Teller leer gegessen hat, der bekommt den Braten. ni ukuvuga ngo amabwiriza mbahaye mugomba kuzajya mubakurikiza urumva Bitte schlag mir nicht immer auf den Kopf, dann vergesse ich wieder alles, was... bana kabisa numa nababaye cyane kabisa Als ich euch gesagt habe, dass sie dem Feind nie den Rücken zeigen. cyane muri nacyo kirahindukira kirazinga muzehe uko abana baba barimo bararya abarimo arabatongera bagomba kurya babikoreye ubwana bwari ubukokozi katurore muzehe yabutozaga ubujura bwo kuzajya bajya gukora iby'abandi gusa buriya kalisa aramutse agufate mu murima we mugenzi sinzi Carmen, wir haben nichts zu essen verdient. Los, kommt mit. Ich glaube nicht, dass ich dumm bin. Und... komana ibi ngibi koko ni ibiki Du bist der Kleinste. Du darfst deine Schüssel Reis essen. abana muzehe bamushyizemo umugeri n'ibiri arashaka muzehe hasi abana baza ku meza ibyo muzehe yari yabimye batangira kubyiha
muzaturutse inyuma asunika za nzingo asunika za nzingo Ihr glaubt wohl, dass ich euch so leicht auf den Leim gehe, was? bigoryi mwe mutekereza yuko mbyere ko nabakuriye angaha icoco Ich habe Augen gelesen, dass ihr etwas vorhabt und habt den Ahnungslosen gespielt. ikindi gihe muzongera mu by'ukuri muzahura n'ibyago abana barahaguruka abana bataka muzehe yewe arimo arababuza kwirira inyama kumbe niba bazizanye muzehe muzehe ahereza mugenzi we inyama yewe inyama mu rugo irarikoze inyama mu rugo irarikoze inyama zirarikoze mwabyara mwe muri mubi muzehe muzehe abana barakamejeje ibyanara mwabyana mwe mwareke abana bafata muzehe bitendeka kuri muzehe muzehe arashaka kubabuza kurya inyama Das hat wehgetan, das bekommst du zurück. Mach langsam, mach erstmal eine Pause. Ich brauche keine Pause. baba murekere mwabana mwe Los, Jungs. utaza kutubuza kongera kurya inyama Ihr meint das ernst? utwana twataka muzehe muzehe utwana twamukuyemo ipantaro mwanzingo mwe mundeke mwanzingo mwe ubwana bwaraje bumanura amasahani ubwana butangira kuzinga bundi bushyashya ubwana ndi kuri abo bana na muzehe yabwigishaga ubujura kujya gukora imyaka icyakura Dem, was sie schon bei Geburt in sich haben, entwickelt sich Sehr ihr gut, sehr Charakter. gut. baba mwe muretse Auch noch, was ich euch gestern gelehrt habe? Ja, groß. uba mu by'ukuri mwabana mwe ntabwo ubu ngubu aribwo buzima mugomba kuzakomeza kubamo Menschen mir etwas beibringen. ati koko mu by'ukuri dukora ibishoboka byose kugira ngo turebe uburyo twajya mbere Die Frau. ibyo ngibyo ni byiza cyane muzehe ayiwe mugenzi katurore Nehmt euch vor den Frauen, Kinder, nehmt euch vor den Frauen in Acht. mwabana mwe uko mwitegereza neza murabona ndasa ngo nanjye gusaza Ciao. muzehe Ganzes Leben. arakurura cyane Leben? Das ganze Leben? Na sowas. umva none se tuvanga tujya kureba uburyo twatangira ubuzima ahandi Aber was soll's? oya mwabana mwe siko bimeze Merkt euch jetzt, Zwerge. gusa ndifuza ko mwaba abagabo Ja? Sind sogar schlimmer als der Teufel. Also fasst nie eine Frau an. Seht sie erst gar nicht an. Habt ihr das verstanden? mbifuriza ko mu by'ukuri ko mwagakwiye kuba mwaba abantu bakomeye cyane muramutse mugize n'amahirwe mukavanga mukigendera byaba ari byiza cyane kurushaho Confucius hat in seinen Lehren niedergeschrieben. muzabona icyo kurya cyose mwifuza Ist schon jung ein Mann. muzabona ibyo mwifuza Schau, ist ein Vogel, also weder Mann noch Frau. Scheiß mva ntibisanzwe Weibchen, aber umva Vögeln sieht man das nicht so gut. mwa gutekereza gutyo mwabana mwe Tieren ist alles anders. Jetzt aber zu unserem großen Konfuzius. ati mu by'ukuri hari byinshi nifuje kuba nabigisha gusa ntabwo nise mbona umwanya uhagije Eines Tages traf sich Konfuzius mit dem Prinzen Liang. Großvater, wer ist dieser Prinz Liang? numvise ko ari igikomangoma cyifuzaga uburinzi Und dieser Prinz hat... sinzi niba ubu ngubu kigikeneye mu by'ukuri abantu bakirinda Befrecht uns. mwagenda mugakora ku kazi ni muzehe arimo kurangira abana akazi yuko mu by'ukuri bavanga bakaba bajya gutangira ubuzima bushyashya kandi ngo bakazabaho neza Du hast das Buch schon gelesen. Setz dich jetzt und hör zu, Conny. Also, umva ibi ngibi byose bigiye kuba byarangira dass man nur dann die Ruhe kommt, hari byinshi mwari mufite kuba mwamenya wenn es unbedingt sein muss, so gusa byose bigiye kuba byarangira sich darauf einzustellen. nimuramuka mujya mukajya kuba mu mujyi muzabone n'umuntu bita Simon Dann setz Simoni Nur, wenn es darum geht, das Leben und die Gesundheit kranker none se ntabwo ujyana natwe oder die ndati hoya Ausbeutung zu ntabwo ngenda ajyana namwe kubera ko njye nshaje ndaza kwigomera aha ngaha Das Essen geht? Colin, hör auf. koko se umva yavuze ko ashaje ntabwo ngo yajyana natwe noch sehr viel lernen. Aber heute ist es schon zu spät. ndagira mu by'ukuri mwo gutekereza byinshi Danke, Großvater, danke! bana muzehe urakoze cyane urakoze byana biragenda bijya ku ruhande bikuramo imyenda Dass es den Wein gibt, der schenkt meinen Gedanken Flügel. bana njyewe ibyo ngomba gukora byose aha ngaha ni ukugira ngo ndebe uburyo nakwiberaho neza muzakinywera agasuka ko kunywa uraka ariko se harya n'izi kigoroba Ja, dore ukuntu abana baryama Sag mal, wisst ihr, warum Großvater immer so traurig ist, wenn er sich dieses Bild ansieht? ariko se mu by'ukuri tugiye kuba twakomeza gukora ibintu nk'ibi ngibi cyangwa abana baryama za macuri Sophie und kein Bild im Dummkopf. bari kwa cyana wagira ku bugoryi einmal gesagt, was es damit auf sich hat. kumbe muzehe yarazaga Großmutter. mu Großmutter? bigoryi muri mu biti
ibyana kuki bitaryamye. Lebt Großmutter eigentlich nicht hier bei uns? Ariko se mbyukuri ibi ngibi ni biki? Also weiß ich's auch nicht. Und hat er gesagt, wohnen soll? Umva tugiye kuva ngaha tugende. Nein, aber ich glaube, sie wohnt in Taipei. Umva ndatekereza mbyukuri dukora ibyo batubwiye. Was gibt's? Hey! Ibyana birikanga. Gar nichts. Muzehe! Ihr drei solltet doch längst in den Federn sein, ne? Ariko na nungu muracyasuzugura mwabana. Ihr morgen ja frisch. Ngarekere. Yeah. Gut so. Okay. Warum hast du gesungen? Yahereye kuri rwanya munini rwa Tobi ni rwahereyeho. Das erzähle ich dir ein andermal. Los. Umva muryame muruhuke gusa muzehe tutwanana na dukundaga no twana yitoragure gutya araturera. Ajya bana bose ko bagiye kuryama buri wese arabanza akamuha ikibizo. Riechst du nach Wein? Umva njye ntabwo nshaka ikibizo kabisa ni rwa Tobi. Musst du eben ohne gute Nacht. Nta kibazo niba udashaka ikibizo wowe. So wie gut, das ist den Wein. Muzehe mu kugenda abana barongeye barabyuka. Umva muzehe yagiye. So? Ibyana biramuseka shaho. Nguki? Was ist? Sag Großvater. Ko mutaryama. Großmutter. Twagira ngo tukwifurize ijoro ryiza. Umva muryame. Ein andermal doch. Muryame ngo namwe mugire ijoro ryiza. Traurig bist, wenn du Wein trinkst. Gute Nacht, Großvater. Ugire ijoro ryiza. Gute Nacht. Namwe mugire ijoro ryiza. Ariko se abana kweri ngenda bagasa nkaho bongera bagakanguka bakongera bakabyuka ibyabone biki. Ibyana birongera birabyuka. Gusa muzehe hakuno yari afite ifoto mugenzi katurore. Ndagira ngo ukurikire. Abana yarabareze. Gusa nanone yari afite ifoto y'umugore ndetse n'umugabo. Ndagira ngo ukurikire. Barakwereka abana mu gitondo dore ukuntu abana bavoma amazi. Ni mu gikungufu. Raka. Jogwe. Jogwe. Dore ngo ukuntu atetse ubunyobwa. Jogwe ni ku gikungufu. Raka. Ku gikungufu umuriro umwe arimo gupompa kugira ngo amazi aze uyu nguyu akayavoma undi agateka ubunyobwa. Heute will ich mal sehen. Akazi mwagakoze neza. Ich habe euch schon lange nicht mehr geprüft. Die Arbeit macht euch stark. Mukomeze mukore akazi kanyu. Kampfsport macht euch schnell. Ich werde euch jetzt der Reihe nach prüfen. Aku, du bist... Muragize akazi kanyu. Großvater. Raka. Yewe. Abana bakunda gukinisha. Muzehe. Yewe. Amukuraho ubumenyi bwa kung fu. Uzamutega agatafari akabona. Hey baba we. Yewe cyana. Yewe. Yongera. Cyataka bushyashya. Muzehe. Mumata umwana mushyira mu gitebo. Arohereza. Raka. Gitebo. Muzehe. Wena ni we. Vater? Muzehe, we fata urushyi. Muzehe, we, nani, muzehe, raka. Ariko se, bari mu biki. Muzehe nawe n'umatari. Ako na gatari. Raka. Gacanga mu mucako. Yewe, Bruce Lee. Wachana, wabibonye? Ehrlich, aber ich... Dore barimo barahangana. Aka urwo n'urukisi. Rushyi. Niko muvande. Musaza aranyishe mwana. Bist du schon am Ende? Meze neza. Muss ich noch lange warten? Akandi nako karaje. Yewe, kazani izinyende. Yewe, abana bakuru ubumenyi kuri muzehe. Muzehe. Ukura aca mu byuma. Harararara. Muzehe n'umatari. Yewe, muzehe. Riviera. So übel. Wachana, tumugere gahambirwe. Raka. Muzehe. Los, Angriff! Nawe genda warutubiwe. Ukomeye warutubi cyagure mugenzi wacu. Hewe. Das war ein komischer Anruf. Wagisaza utumere nabi. Gahambirwa saka muzehe nawe. Raka. Wagisubiza inyuma. Cyaparitse umutwe. Hayiwe, ndapfuye none umwugacwa mwe ndapfuye. Kirongera kiriko kinga ariko se. Kibaye urudigi baragiteka. Yewe. Reba.
uruzingo hasi tubi benane kumbe kimwe kiramutera imibare zikaraga zerekera muzakimeraho garuka hano waruzingo garuka hano yewe yewe atafari kamuze keba uransuriye kabisa uranutsa Nicht schlecht, hä? Wachana ndo matari. Ich hab nicht gewusst, dass es Bana kabisa uranutsa. Twaratetse ku ruhande. Ja! Kwe. Zehe. Tumwatakira rimwe. Udutwana ratureze mugenzi katurore. Yewe. Zehe. Was ist mit euch sagen? Aba mwanzingo mwe mwatakesha muzesha. Yewe. Zehe. Wena ni cyatubikije nisubirayo. Na, was ist? Schon müde? Umva mwabibonye? So? Nta kintu mwari mwamenya. Muracyari hasi. Schau Jungs nicht weg, Großvater! Bareba hariya hakurya. Yamwambitse igitebo. Muzehe. Yewe muzehe. Abana bamugendeye isosi. Yamwambitse igitebo. Kana kava mugenzi katurore. Hejuru ya muzehe. Bana turaguhamije. Mwumve umwanzingo. War nicht fair. Ihr habt mich abgelenkt. Micucu ndabahana. Einen alten Mann wie mich mit Simubahane. Schein zu legen. Muranyibye. Sich nicht. Aber du hast gesagt, dass jeder Trick erlaubt. Umva nakundi twagomba kugutsinda uretse kugutega agatego nka kariya. Cyatubibagikura amatama. Kapiert? Also, Bacana. weg ihr Zwerge. Udutego ngo twemeye ku bandi ariko sitwemeye kuri njyewe. Utwana turitegereza we. Ni ndakura nawe waruzingo we. Umbe zose ni inzingo. Ja! Zose ni inzingo. Ihr füttert diesen blöden Vogel jeden Tag. Sagt mir, wie viel und was ich ihm geben soll. Nein, Mu byukuri ibi bintu nibyoroshye. den Kopf Birankomereye pe. kauen. Das mag er. Namwe muze. Wenn der dumme Vogel nicht Großvaters Liebling wäre, dann würde ich ihn wie eine Gans stopfen und am Spieß über... Ntabwo ibintu biribuza kuba byapfa kutworera mwese muzamuke. Wenn du das tust, bringt dich Umva. Vater um. Ibyo mfite ibiro byinshi nagira ngo gute se? der Arbeit zusieht. Zamuka waruzingo ureke kunsakuriza. Vater, sich nicht Atanda kwa nagira indi nawe amwohereza ibiti. Boroherezanya. Arimo arababwira ngo nibazamuke banze kuzamuka. Ha? Agati? Alles weg. Agati. Der Junge ist weg. Umva ruzingo. Großvater bringt... Twe twatangiye. Uyu muntu nawe arimo kurira nawe yavuyeyo. Yari arimo arurira yavuyeyo. Colin, Umva. wenn Großvater erfährt, dass uns der Vogel weggeflogen ist, dann bringt er uns alle um. Du weißt, was er immer sagt. Reka dushaka uburyo twavanga mu by'ukuri tugende. Ubuzima naganga bworoshye. Aber was sollen wir jetzt tun? Umva. Ariko ni gute twasiga muzehe? Aber wo sollen wir hin? Ni gute twasiga muzehe? Utwana turareba. Umva. Weiß es, wir gehen in die... Nta mpamvu yo gukomeza kuguma ahangaha Kinyamakara. Reka tujye no mu mujyi tujye i Kigali tujye kureba ukuntu ibintu bimeze. Findet, bringt er uns um. Dann laufen wir wieder weg. Nakongera reka tujye gutangira ubuzima bushya. Abana barashaka kuvanga muri iki cyaro. Bakigira mu mujyi bakigira za Kigali. Bakajya gutangira ubuzima bushyashya. Bagasiga muzehe. Katurore. Filime yiswe The Kung Fu Kids. Warebye nyinshi. Iyi ngiyi yisumbuyeho Lina akazanye kandi agafashemo. Katurore. Abana ngo barimo barerekera ngo barashaka kujya umujyi bakajya gutangira ubuzima bushyashya bagasiga muzehe mu cyaro. Mugenzi Katurore. Abana arababwira ati muramutse mugize amahirwe mwagera mukajya kwitangira ubuzima mu mujyi mukareba uburyo mwakwiteza imbere. Abana ngo bari berekeye cyane muri nicyo kiri inyuma gifite igikapu shahu niba yaragikuye hehe Katurore. Umva mwana ibiro byinshi kabisa ndananiwe. Urukapu kirujugunya ku ruhande rwicaraho. Kirabanza gisuka yutusi. Abandi baragarutse ururunu kuko nabira biro byarwo keri. Sonst nicht. Umva kigoryi ubundi waririye iki cyane. Gahambirwe mwebwe se kuki mutariye mwebwe mwari mubyanze. Überhaupt weggelaufen sind. So, das weißt du nicht mehr. Wenn du willst, dann geh doch zurück. Umva nongera kudutesha umutwe urumva. Barata muvandi. Dafür, dass der blöde Vogel... Nawe ugiye kunererana. Nein, du nicht. Gahambirwe genda. Großvater hat uns gelehrt. Urimo kutunaniza twakwiye kuba tumaze kugera kuri. Das heißt, wenn einem von uns der Vogel... Uyu turaza kumuregera yavuga iki? Turaza kugusiga inyuma. machen. Umva reka kumubwira nawe ariko n'umuvandimwe. Suchen unsere Großmutter, tun so, als ob nichts passiert. Niba ushaka mu by'ukuri nakomeza kugenda yinaniza ndaza kubasiga nanjye njyewe nigendere. Wir haben sehr viel gelernt bei Großvater. Wir gehen einfach in diese große Stadt hinein und Ugomba gukura. ist nichts passiert. Vielleicht gibt es dort auch... Ubu se nituramuka tugeze mu mujyi urakomeza uzana ibintu by'imiceto nk'ibyo ngibyo. Und schon ist vorbei. Birangire. Und dann machen wir... Icyo ugomba gukora ni kimwe gusa aricyo nari ngiye kukubwira ndakibagiwe. Piert,
Umva. Weil ihr noch so klein seid. Wenn ihr mal so alt seid wie ich, dann werdet ihr alles kapieren. Also? Umva, reka dusezerane ko tugomba kuzaza turebererana, sibyo? Byose birangirira ngaha. Tugomba kuzaza dukorera hamwe. Und ein Kavalier. Tuzaza dukorera hamwe utwana turaseka twakuriye hamwe. Link und Bach halten sich zusammen. Tuzaza dukorera hamwe. Dukore ingabo ziri hamwe. Raka. Oh, wie gut das ist. Raka. Ngaba abana barimo barekera mu kagigi. Nari nsize igikapu cyanjye. Reka nsubire umunyabwenge asubira inyuma akajya kukizana. Bana mundinde. Ibyo bakibuzaga nibyo cyose kigakora. Mundinde mwana mundinde. Kumbe bidatinze barakwereka umujyi hakuno abana bavuye hehe za Kinyamakara ku Gikongoro. Baje mu mujyi. Baje mu mujyi. Barakwereka abana bagira mu mujyi. Bavuye mu cyaro. Bavuye mu cyaro. Katrole. Bakadura kuntu winjiye mu mujyi. Wawinjiyemo nk'abakomando wagira ngo bari muri Vietnam. Umva mwana muze afane n'uyoboye igitero. Kumbe dore rwatuba inyuma. N'urukapu rwarwo. Iki briefcase. Raka. Abana bageze mu mujyi. Ni imbobo. Zageze mu mujyi. Munkurikire mwana. Durafana imbere. Tubi ni uri inyuma. Wir müssen zusammenbleiben. So eine ist sehr gefährlich. Twavuganye yuko hagati tugomba kwitwereka nk'abasirikare. Urumva? Auf dem Wegen sind kandi mugomba gukurikiza amategeko yanjye. Und diese Tiere gehorchen einem Mann, einem mächtigen Mann, einem... Ahantu tugeze mu by'ukuri hari abantu benshi batandukanye n'ahandi twari turi. Eine Augen. Urumva? Witegereze neza murebe. Uretse kintu. Also pass auf. Wenn das Auge grün ist, babonye Feruje nibazi n'icyari cyo. bleibt alles stehen. Und wenn das Auge gelb wird... Umva, rero none kugira ngo tube twabaho neza ngaho muri uyu mujyi, ntabwo tujye kuba twarika akazi kacu. Reka tuzajye dukukora. Wir haben einfach keine Angst und tun das. Umva, ariko bitewe n'abantu nabonyanga ndetse n'izi modoka ziranga, turamutse dukokoye byaba ari ikibazo gikomeye. Umva, mureke ubwoba wana. Raka. Ni mu mujyi. Bageze muri Kigali abana. Bageze muri Kigali. Sind wir denn hier gelandet? Bavuye za Kinyamakara. Wohnen der anderen Leuten die Umva, dutangirira aha hasi. Sitzt sogar die Fre... Abana bagiye gutangira gukokora. Katurore, nibwo bakigera mu mujyi. Und, kommt. Aber wir können Umva, munkurikire. von hier aus auf den Grund gehen. Umva, ariko se ngewe nguko ko hanga mu mujyi nakiba gute? Du hältst uns von hier aus den Rücken frei. Umva kigoryi ko hari hasi mu cyaro wibaga. Ariko se. Bitte komm mit. Umva, mwisiga se mundinde. Ja, was habe ich gesagt? Überall lauern die Dämonen. Abana mu kugira mu mujyi. Nibwo bakigera mu mujyi baje nk'abakomando. Und, Baje nk'abakomando. Das habe ich ganz vergessen. Dore rwatubina rwo ku ruhande. N'uruhago rwe. Nagurude mu ijosi. Tubi ku ruhande. Tubi ni uri inyuma y'abandi bose. Tubi. Turane. Nyamunini. Nyamunini. Raka. Binjiye mu cyumba cy'abagore kandi n'abahungu. Binjiye mu cyumba cy'abagore. Ni handitse ngo ladies, abagore. ja, das ist ein Gefängnis. Rega, ahantu ni hasanzwe. Bari bamenyere kujya muri za toilette zimwe z'imyobo. Sehen wir mal nach. Hano birakaze. Karakomanga, njye kwi. Du hast recht, da ist jemand drin. Mbowe, hari umuntu urimo. Sehr gut, Bruder. Dann befreien wir ihn. Bari byoroshye. Fungura. Mbega, babonyemo umugore. Ayiwe! Kana yanjye mbega. Asamuri yewe. Ich glaube, das war keine Gefangene, sondern eine... Mbega, twaje mu ntuza mu rwiherero rw'abagore. Kommt. Mva twerekere tugende. Raka, abana bageze mu mujyi. Baje gushaka amaramuko. Oh, ist ganz hart und steht auf einem Bein. Das ist... None se ko uyu mugore atarimo kuva hano ari. Kumva abana baje kuri bya binuza bimwe bambika imyenda. Selbe By'abagore. Raka. Ibya bitatu bimwe bambika imyenda. Abana baraje bitsimba hakuno. Ukwitsimba hakuno nibwo bakigera mu mujyi. Iby'umujyi nibabizi. Nubwa mbere wawugezemo. Kumbe watubirwa gwe muri elevator. Elevator irifunga. Kommen! Sase. Nyamunini. Wir helfen dir! Kommen! Nyamunini. Barakomanga. Kommen! Nyamunini fungura. Kunin! Kurini. Cya Nyamunini bakitangwa ni cya Kurini. Diese Maschine hat ihn einfach aufgefressen. Kandi wasanga ari kimashini kumamanutse yakandi kana kakamome gatoya. Diese Bega ubonye akamome. in der kurzen Zeit einfach in ein Mädchen verwandelt. Ja, Bega uriya se uhindutse. muss sie uns erkennen. Bakigorye. Jehorero wana. Bakurikiye akanga kabazi yuko ari Nyamunini uhindutse. Katurore. Abana nibazi ibya sanse. Bin ich krank? Bashaka iki mwanzingo? Lassen Sie mich. Mwubwa mbere mubonye umuntu nkanjye. Mwogahambirwamo. Ntabwo ari wewe. Ayiwe niko ndiye. Bavandi. Bavandimwe. Bavandimwe. Wo seid ihr? Cyaje cyamagara bagenzi bacyo, sansera kigejeje ahandi. Wo? Niko ye. Wo? Niko mwe. Muri he. Batangiye kurira.
Wo seid ihr? niko abavandimwe bari he? Kennst du denn mein Kleiner? Umva wirira urimo kurizwa n'iki? Na, meine Brüder. Umva mburanye n'abavandimwe banjye. Ich helfe dir. Abavandimwe? Wari uri kumwe n'abavandimwe bawe? Kiramwemerera? Iraka. Abangaba batangiye kuzamukira kuri za esikariye zimwe zigenda. Abana nibwo bakigera mu mujyi. Ibyo mujyi ntibawuzi, ntibabizi. Katurore. Conin! Baje bahamagara Cyakurini. Ibyo mujyi ntibabizi abana. Conin sucht seine Brüder Arthur und Fjau. Mu by'ukuri aha ngaha hari umwana wabuze. Information, danke. Lass sofort unseren Bruder frei, du Maschine! Lass ihn frei, sonst töten wir dich! Ese mdukuri izi ngizi z'abari mashini cyangwa? Abana turabacaga kabisa. Abantu baravuga, barimo baravugira bakabyumva muri za bafre. Abana bakagira ngo nta abantu babatatse. Umva umuvandimwe wacu wari wamutwaye he? Umva reka umuhati igiti. Umva buretse. Maze uyu nguyu niwe ubanyeretse. Iyo ataza kuba nta nubwo nari kubabona. Geholfen? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Umva mu by'ukuri tubabare bitewe n'ukuntu twari tukwitwararitseho. Unser Haus wird mit Kameras überwacht. Umva nta kibazo. Danke Ihnen dafür, dass Sie uns geholfen haben. Wir werden uns bei Zeit... Abana batangiye kumwibwira baramushimira. Gehen wir. Umva muze tugende. Hey, Aka. Muze tugende. Cyatubitse yaragarutse. auf Wiedersehen. Abana urabeho. Und grüß Mama und Papa von mir. Wiedersehen, Tante. Urabeho tuzongera tubonane. Abana barasohotse. Abana mu gusohoka mugenzi Gaturori. Nibwo akigera mu mujyi. Keine Ahnung. Umva ubuzima tugiye kubutangirira hehe? Vater hat gesagt, dass er sie sehr gerne hat. Komm schneller. Umva munkurikire kwanza. Afande n'uri imbere uri wambaye agakote k'umutuku. Niyo uyoboye ikipe. Gaturori ni mu Kagigi. Bageze mu mujyi nako ntabwo ari mu Kagigi. Bavuye mu cyaro. Kugira ngo babona abandi bana barimo bararya. Bana reba birabyana ukuntu birimo birarya kandi twebwe twabwiriwe wana. Gende. Ni muri resitora. Utwana twaraje tujya muri resitora. Nutuvanara. Nikuramo ingofero. Bedienung, 3 große Schüsseln Reis, 6 Frühlingsrollen, 1... Nanga mutuzane natwe cyakura. Afande n'utegeka. Ibyo afande ategetse nawe akaba aribo byo bagira. Zira ngingo zirimo zirabaririza ngaho amateke. Aha barakeka ari mu cyaro. Baduciye amazi mwana. Doch ein Restaurant, oder? Baduciye amazi. Gibt hier kein Gemüse und kein Reis? Das kann sein. Wenn die sowas hier nicht haben, dann bestellen wir uns denen was anderes. Umva, ubundi kuki tutajya muri resitora mu by'ukuri? Ich weiß dusa ngo tuberanye nayo. Das hier ist ein Best... Abana barabasetse ibiryo barimo barakanga nta n'ibyo banagira ahubwo abantu bakazajya babaseka bikomeye cyane. Zu Hause nicht. Los, kommt. Umva twerekere. Inzingo zaraje zitegereza ngaha. Hamburger? Imboga? Hamburger ist? Za hamburger? Das sind Fleischklöße nach einem Rezept der Hamm-Dynastie. Umva ninjye uraza ko hano nabakira mu by'ukuri byo mugomba kurya. Was du alles weißt. Abana kuri tarifu babonyeho hamburger. Das Fleisch kostet 78. Ibintu nibisanzwe. 50 und Ibi ni ibiki? 58. Sag mal, haben wir überhaupt Geld dabei? Ariko umva ubundi twavuga ngaha tukagenda. 1000 Yen in der Tasche. Umva inoti angahe zirahari? Umva. Mbega burya ufite urufito. Baka. Mit so viel Geld können wir ein ganzes Jahr lang essen gehen. Ja. Ese mbyukuri mumbwire ubu koko tugiye kuba twagira ubuzima bwiza ngaha. Niko bimeze. Umva muduhereze icyakura. Abana batangiye guteza akavuyo ngaha. Yewe guteza akavuyo. Yewe barazanga bakazajya babarurira. Yewe umwana akagaruka ngaha. Bafite inoti. Bagomba kubona icyakura. Abana barabafakitirishaho. Das macht 856 Yen. Uraka umwana bari inoti. Yavuye mu cyaro ryitwaje. Stimmt so. Akirafatira ngaha. Das Geld gilt nicht mehr. Aber warum denn nicht? Das sind doch 1000... Inoti ntabwo ari iya nyayo. Ni iya nyayo itegereze neza. Ahubwo amaso yawe wasanga arwaye. Umwana gitangira kumwita umusazi. Gitangira kwita umuntu ugiseriviye, umuservateri ngo ni umusazi. Inoti siyo. Du hast doch noch mehr. Gib Wiki? was vom anderen. Ngo ntabwo inoti ariyo. Ifaranga rihari. Ifaranga rirahari. Mwana arareba. Das Geld ist bestimmt von eurem Großvater. Vielleicht kauft euch ein Sammler ab. Umva, niba mudafite amafaranga ahagije mu by'ukuri. Tauschen diese alte Scheine... Mudafite amafaranga niyo ndabitwaye. Mir nach. Umva tugende.
Was kann denn ich dafür, dass die Banken schon geschlossen sind? abana bazanye inote za ruburika za nta kigenda katurore Aber es ist doch anstrengend. umva ubuzima bugiye kugenda bute rero dukora iki Dann sagen, dass nicht alle Frauen Teufel sind. Ich hab Hunger. Jetzt hör auf damit. icyo mbona ni kimwe ubuzima buraza kuba bwadukomerera ngaha abana nibwo bakigira mu mujyi Was ist das? ibintu ntibyoroshye Ach, das Bierhaus. Black Beer House bagize kuri nuza ku kazu bagucururizamo icyo kunywa ni akabari muri make ngo bakita ngo ni Black Beer House Ich kann Geld bezahlen. Mir ist alles umva twasabyemo akazi mo ahangaha etwas essen. Also aufgepasst. twakora akazi ahangaha Unseren Kopf zu benutzen. wumva mubindekere kuko ninjye ufite mu mutwe hazima urumva mwebwe muri abasazi haba ninjye ujya kubashakira akazi nye abana baje mu kabari ukuza mu kabari akabari bakazamo ku gikungufu ukuza bakandagira ku meza ya boss uriya boss agufashe sinzi Wie seht ihr denn aus? umva tubaha iki Was wollt ihr haben? mukeneye iki Reicher als wir aussehen, Mann. Also geh und bring uns was zu essen. umva ntabwo wagakwiye kumbasa gutya ahubwo wagakwiye kuzana icyo kunywa amafaranga ukayambaza nyuma Dann tu, was ich sag. umva ntutumenyere kandi Verschwinde. cyane uzana icyo kunywa agahambirwe Mein junger Herr, cyane uzana icyo kunywa war der auch so ein Tick? Beeil. umva boss wihangane kabisa niba ari ukuntu ntimwitwararitseho cyane uzana icyo kunywa ureka kudusakuriza Offensichtlich schwer vom Begriff. umva uyu mujyi njyewe nabibonye mu by'ukuri kugira ngo wereke abantu yuko ukaze ugomba kubereka kubabwira nabi afande uraka afande dore ukuntu afata amasazi yegwe undi nawe afata isazi ntabatari rwatubi yegwe kijya gufata isazi icyo cyafashe ubusa nacyo kirimo kiragira ngo cyerekane ko ari iryatari kirongera gifata ubusa abana barimo barafata amasazi ahangaha bagakira hasi bana abandi bamaze kugira abiri njye nta n'imwe nari nagira umwana kwitegereza abonye isazi ku mutwe wa muzehe ku mutwe wa Ezekiel reka cyatake muzehe kimukubita urushyi urebe ngo kirakubitwa ibiti bitari byene yewe urushyi ku mutwe wa muzehe waruzingura nshakaho iki yihoreye icyana kirimo kirashaka isazi abandi bamaze gufata amasazi hafi agera muri abiri noneho cyabonye uyu nguyu agahereka muri uwo kigira ngo ni isazi agagahereka muri kurusi agasununurako kamuri hafi n'umuntu ku kananwa umva ngwino mubwire urupyisi tuvagati mu ruki warwana mu iki nagira ngo ukore akafite kuro gahambirwa kiko ryi icyana cyamukubise uruki shawe icyana cyamucanira uruki shawe filimi iranga icyana cyamucanira uruki shawe umva ngwinanga urupyisi Das ist eine Fliege. umva nagira ngo ukore iki gahambirwa mo iki Zecke. umva barire ko gahambirwa we icyana kiragaruka Die Frau ist verrückt. Großvater hatte doch recht. ibi ngibi ni ibiki Ja! yegwe uyu bamuteye mu zuru Was willst du? umva kigo ryina ku rwengo iki Bestellt hat. umva nari mbanje kubazanira icyakura Sowas. izi nzingura ibi byana abazanira icyakura abana batangiye kurya shaje ukuntu bazenga amakaroni yo umwana ry'inyama n'amakaroni raka mu minota mike cyane abana bari babaze kuzinga abana none batangira kwishuta Was ist? Habt ihr genug? umva Gut, dann gehen wir. umva twerekere rero Mal. umva mwabyana Wer von euch bezahlt? rwose mwishyure Ihr schenkt Schwab Bios und wollt, dass wir bezahlen? umva twabiriye n'uwo bari ujya kuturega pariki ngo iki ngo njye kubarega parike Kinder, umva wir Erwachsene mwari mwabonaho inzingo zakubiswe muss auch wie einer bezahlen. mwari mwabonaho inzingo zakubiswe ahangaha ntabwo murasohoka ahangaha Jetzt. So, mwishyure mach mal an. nta mafaranga dufite Und du schenkst schwarz Bier aus. nta mafaranga dufite Betrüger hinzustellen. Wenn du das machst, erlebst du den morgigen Tag nicht mehr. ahubwo uretse no kurya ibyanyu ahubwo tugiye no kubakubita yewe aricanga ni umuseribateri abandi bavayo abandi bakwikwi bavayo bataka abana yewe bakwikwi baricanga abana bari ibiryo banze kwishyura mwanzingomwe Wollt ihr jetzt bezahlen? nko gahambirwa mwe muramutse mutishyuye boss yanyirukana ayo ukwezi yayameze yewe abana baje mu mujyi bagomba kuwuteka umva izo nzingo muzibone abana batangiye abakwikwi bari ibyo kurya yewe batangiye
gukubita abakozi filime yiswe The Kung Fu Kids. Uwo ni umugeri umugenzi Katorori. Abana bari icyakura barakirya batangira no kubakwikwi batangira no kubahondagura. Ikibazo ni umuntu ukurira ibyawe yanziza akanagondagura raka to be Colin yabagenga sana muzanga ni inyama wangu reka manze nyinzinge cyane kirabanza kirya inyama inyama iraryoshye tu ni mucako abana barariye si ukurya gusa batangira gukubitana n'abakozi basanze muri resitora bana turabacanga tubereka ko twavuye mu cyaro twavuye za Kinyamakara mwanzingo kumbe barakwereka manager yaraje mwanzingo bikoryi muri akavuye muze gutera haga wumva utadukoraho cyangwa nawe uhure n'ibyago Bierbrauer. Was heißt, wir sind illegale Bierbrauer? Das ist ein angesehenes Restaurant. Aka kabari kanyu kabiya Black House twakarimbura. Und ich hol aus der Stelle. Mwanzingo mwe muri kurumigiza kabari kanyu. Bring euch jetzt eigenhändig. Mwanzingo abakorera abakugisanyiriza mwe. Umva tuza. Urabona abanga batarabana. Und das geht auf meine Rechnung. Tekereza mu byukuri reba. Nein, Sie einfach... Abana utaza kubarihira. Reka kubafata gutyo. Sie alles bezahlen. Okay. Einverstanden. Und am besten nehmen Sie gleich diese 3 Bälle. Ibyana ariko binatesha akavuyanga. Okay, niba uraza kubyishyura nta kibazo. Ihr Damen! Bana urakoze boss. Bana murakoze namwe. Euch helfen zu können. Ich habe gesehen, dass ihr sehr begabte Kinder seid und ich würde mich freuen, wenn... Kuva mwabana mwe sinifuza ko mwakwiye gukomeza guteza ikibazo ahangaha, sibyo? Wir wollen Freunde! Urakoze cyane boss. So, hier sind wir. Barakwereka kimara kwishyura za nzingo. Yaba- Yasohokanye na za nzingo asohokana nazo arimo kuganira nazo zigomba kumubwira ubuzima bwazo Katorore. Aufregender. So aufregend ist es auch wieder. Bamwe abana mwe mugome kwa mwashanga muje gutangira ubuzima bushyashya. Ati niko bimeze. Das sind meine Freunde hier. Die möchte ich euch gern vorstellen. Umva akazanga mu mujyi kuko abona nago biba byoroshye. Yarafasha abana bazana hakuno Katorore. Tubako. Yabazanye mwirigara. Yasohoka. Bimeze bite? Abana bazanye mwirigara. Mwirigara Katorore. Sasai, ich habe eine Überraschung für euch. Sarisai. Kinder hier sind die reinsten Kanonen. Dore mu byukuri mwuzanye hanga abakozi beza cyane. Abakozi. Denn das? Ein Bote, er holt den Chef. Umva uriya niwe mutware wacu niwe chief wacu. Ja, wir sind eine Bande, aber keine Kriminelle. Wir helfen den Armen. Umva mwabana mwe mu byukuri nabonye mwebwe mwakora akazi neza nabonye mwebwe mwanatera n'abantu ubwoba. Handwerk legen. Sehr gut. Großvater hat auch immer gesagt, dass wir den Schwachen helfen sollen. Und deshalb Umva ibyo ni byiza cyane. des Kämpfens gelegt. Ese byukuri mutubwire muzajya muduhemba neza. Dann verfolgt der Großvater und ihr dieselben Umva mwabana mwe ikibazo si uguhembwa ahubwo ikibazo ni ugukora akazi. Freunde werden. Es ist Nzi neza ko turaza kuba twafatanya neza. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, hallo Boss. Boss yavuyeyo. Baka. Diese 3 Nervenzwerge da. Boss birabyana nabonye ari byiza cyane. Ich bin mir, dass Ihnen schon irgendeine Verwendung für die... Nabonye birabyana n'ibyana byiza cyane byakora akazi. Okay. Ibyana biraseka bibonye boss bibonye mukiri. Die haben doch mindestens ein... Zira nzingo. Das täuscht. Boss ni inzingo gusa zirahondagura. Wir können doch immer wieder mal... Zirakubita ziravuna. Wir sind doch total unauffällig. Nemeye ntazemeye. Männern fertig geworden sind. N'abana batagira umuryango. Zwei kommt doch nie auf die Idee, dass sie... Waje gushaka ubuzima barimo barashaka mu by'ukuri ahantu bazajya bibera. Non. Boss araseka ukuntu boss aturika nk'igisasu. Ukuntu boss aturika nk'igisasu. Ntibatindijemo. Barakwereka abana baragiye barabatse. Mbega! Wenn uns Großvater jetzt sehen. Bana kabisa turabona ikiroto cyacu dusa ngo tugiye kuba twakigeraho. Ihr wisst die Melodie? Sehr gut. Noch einmal zur Sicherheit. Umva. Icyambere mu by'ukuri mugomba kuba mwamenya ni kimwe mugomba kuba mwamenya injyana mu by'ukuri z'indirimbo zacu. das Eutest leer. Umva ibyo ngibyo ni byiza cyane. Du musst die Kuh füttern. Und womit? Ntimugire ikibazo. Hey, Mit Heu. Sehr gut. Umva mwumve. Dem dieses Päckchen. Njye ubundi mu buzima nikundira umuziki. Das bringt ihr dann zu mir. Habt ihr das kapiert, Kinder? na klar, wir können... Turaza kuba twafatanye twese twafatanye sibyo? Akandagira imodoka. Abana babakije shawo. Babakuye muri ya myenda bya byenda bimwe byari birimo ibirima bari bambaye. Dore hoteli hakuno. Dore hoteli abana bajemo. Abana batangiye ubundi bakomerezwa byatari bagira bajya kurya ibiryo by'ubuntu. Bagira amahirwe umugwaneza araza arabishyurira. Baje muri hoteli none ihenze. Du an. Babahereza zanuza za meni. Haba hariho ibigomba gusabwa cyangwa se ibyo umuntu ashaka kuba yasaba. Meni. Irabayita meni book.
Die Suppe? Mhm. abakunda kujya muri resitora zihenze murabizi. Aha. We yakawa ngwino hano. Bitte? Ich nehme Ndashaka ibi da. n'ibi ngibi. Okay. Zeigen Sie. Oya wabicuritse kuko umwana yari yacuritse igipapuro yari yacuritse mini. Und das? Ibi ngibi Und das. n'ibi ngibi. Akira fatiranga. Genda yerekera kajinga. Kommt her. We Was ist? Was meint ihr, sollen wir anfangen? Wir sind bereit, Chef. mukura amakosa. Los. mukura amakosa murumva? Uwo kuri ikipe yarahagurutse. Ibindi biramukurikira bazakono. Raka. Imbobo. Batangira gucuranga. Bireba ku ruhande. Iyo nguyu abireba bikareba ku ruhande. Bikongera bigacuranga. Bikavugiriza. Das kommt von eurer Dummheit. Ariko se izi nsingo zo. Es geht nicht, also zieht Muri mu biti mwoga hambirwamo. Umunyabwenge aratangira. Byarongeye bigaruka hakuno. Aiwe. Kegariwe. Ibyo bari batumye bari babizanye. Mugenzi Katurore. Katurore. Raka. ausgesucht. Murareba? Die ganze Suppe essen? Ibyo twasezeranye tugomba kubikora. Stark. Mugire vuba. Jetzt bin ich wieder schuld. Ariko se uko mbona dushira kwa twatsindwa. Versuchen. Also gut, dann essen wir Suppe. Wir werden es überleben. Zineza ko ibintu bigiye kuba byagenda neza. Kwanza reka tubanze turye. Abana barabanza barazinga. Kumbe hari undi watangiye kuvugiriza. Undi watangiye kubigana. Raka. Der sieht wie ein Amerikaner aus. Uruginga kurimo ruratwiganara. Abana bavayo. Abatangira kuvugiriza. Mwanzi ingoma. Muri mu biki? Morning. Du musst dich... Baramutse. Oh, I'm sorry. Mbega mumbabarire. I'm sorry. Utubabarire natwe utubabarire. Oh, goodbye. Ibi ni ibihe byiza. Oh, Dingo. thank you. Mbega murakoze cyane. Kumbe ibyana byaraje bisiganga akaga karito byari bifite. Mugenzi Katurore. Niba harimo iki sinzi. Reba ndebe uhumbye uhombe. Jetzt essen wir. Mamba dutangire tuzinge. Arongera aravugiriza. Niba atari undi muntu. Wahnsinn, das, ne? Ein Cyase cyo ko twiganye. Amerikaner. Das sieht aus wie ein Verbrecher. Agombe kuba akeneye gukokorwa. Kumbe cyabiganye kiravugiriza. Nabo cyabatema ibari. Das ist egal. Urabatira ngaha. Dann füttere doch, wenn du willst. Kuki urimo kutwigana? Bleib da! Kuki urimo kutwigana buretse? Der dich geschickt hat. Mach den Mund auf sonst. Tubwire impamvu. Wir nicht zum Reden. Nta muntu ujya kutwigana. Yewe. Nguyu azize kwigana abana. Niba mukunze. Ewe abana baranyishe we. Ruhara yarakubiswe shaho. Aiwe inzingo ziranyishe. Abana baratangira. Aiwe. Abana baratangiye. Bagaruka handamwe bose babakunda kubari. Mwirigara ryabo. Katurore. Kwana twaraje. Baje bahamagara boss wabo. Mugenzi Katurore. Boss avuye aturika nk'igisasu. Hat alles geklappt? Bis auf einen Zwischenfall mit der Speisekarte. Icyo nabaye mwadesizo mwagomba kugisiga. Abandi batungo twabikoze. Ihr versucht mich reinzulegen, Kinder. Umva, nimukibagirwa by'ukuri gukurikiza amabwiriza nabahaye. Kumbe bakwese umupaka wa boss. Birazira nzingo nizo zankubise. Was hat der verloren? Niko kigoryi wora kora cyanga. Mwakubise umuvandimwe wa boss. Ihr Gabelsberge. Bigoryi mwakubise umuvandimwe wanje. Mir Geld gebracht. Mwakubise umuvandimwe wanje. Bicucu. Das Jensferchen abarbeiten. Nta bigoryi mwe ndanabirukanye. Bega. Sag. Gira icyubahiro. Auf uns. Ja, wie? Baratwirukanye. Ich schlage vor, wir ziehen uns unauffällig zurück. Umva tuvanga twigendere ko n'ubundi adukeneye. Ibyana bivayo. Yewe. Bita rinyerera. Bijye kunyera byakubise umuvandimwe wa boss.
Brüder. umunyabwenge turatangira hera barabitega byakubiza umuvandimwe wa boss byahubukiye umuvandimwe wa boss bita Musi raka byari bigize amahirwe byari bibonye akazi bakuramo ibyuma ibibagisha n'abapagasi ba boss abana bakuramo amakoti yewe baricanga raka yewe abapagasi ba boss abana baratangiye yewe fata igiti yewe beri yewe afata ingumi tumugereka hambirwe bakubise umuvandimwe wa boss igiti inyonjiranyije noneho inyonjiranyije igiti yewe mwana nkubisibabiwe nkubise afata igiti gahambirwe yewe igiti yewe igiti yewe uruzingo ruranyishe igiti abana bakubise bagabushaho yewe ngumi abana bakubise bagabushaho bakubise abagabo ba boss nyonjo zarakubiswe yewe ngumi akagabo karerekera wete gorya kumbe yewe ebana yewe mbabarije utunuza kabisa udutoryi raka ngumi yewe abana nindwanyi abagabo bahuye na benshi uyu munsi bahuye n'abana bavuye mu cyaro bakubita bikomeye cyane byisumbuyeho ugongana n'igiti arazingwe arukanga umwana bakase ingofero umwana ingofero yanjye yiciye umwana agiye ku mutwe umwana ajya ku mutwe umugabo baramwogosheshaho dore ibipara ayiwe umwana aranyogosha umunyinga nani umwana yogoshesheje umugabo umuhuru abana nabatari bakubise umuvandimwe wa bosi igihe kintu barimo barazira katurore umwana bamuciriye ishati ewe agatuza hanze yewe kamukubise habi raka buruseli ruburika bakasi umwana avayo amasasu nayazamo amasasu azamo abana bashaka y'abakuru hakuno cyatuma nicyo tugenda inyuma y'abandi bose we mukurikirane zira nzingo sha abana batangiye kwiruka mu mujyi bazize gukubita umuvandimwe wa bosi inyonjo zarakurikiranye abana mu kugera ngaha basanze bafata ibiti nta mpamvu yo kurira abana bazanye ibiti yewe babiri baruriye rwatubira usigara inyuma narwo rwaraje mugenzi katurore sinzi yewe rwaciye mu gikuta ayiwe ndapfuye abantu bakuru ndapfuye haguruka tugende waruzingo turi abantu bakuru ko tungana nkawe utwana twarirukanse twakubise umuvandimwe wa bosi naho twatekerezaga ko tugiye kuba twabona amahirwe ahubwo tugiye kuhabonera imikasiro bageze mu mujyi Kigali ni isazi tuvanga tugende aka gace tukavemo Ich hab Hunger. Wenn es umva ngende umva nakisubira imuhira erfrieren. Ja, und wenn wir heute Nacht nicht erfrieren, dann verhungern wir später. Umva kuva twageze muri uyu mujyi tugomba guhangana n'ibyago byose turaza guhura muri uyu mujyi nta mpamvu yo gusubira imuhira. Großvater hat gesagt, dass es immer einen Ausweg gibt. Ntabwo bitworoheye funga umudomo nawe. Dieser großen Stadt. Tujye gukomeza duhangayike gutya. Hey, hört ihr das? Umva Arundi mutwe nungutse. Hört ihr den nicht? Arundi bwenge nungutse. Ohren auf, das kennen wir doch. Ja, das war mein Magen. Umva ariko ngende umva natanye no gusonza. Ich bin nicht. Ikigoryi ngo kirimo kirashaka ibyo kurya. Gib mir was zu essen. Umva ndumva
kirimo. Kunin, hör jetzt auf zu jammern. Tuza wana. Na, du hättest, Wapi inzara iranyishe. wenn du besser auf Schajung aufgepasst hättest. Reka kudusakurisa. Nyamunini we bitewe n'ubunini bwe inzara ikunda kumufata cyane katurore. Wie kommst du, kleiner dummer Vogel, eigentlich in diesen Käfig? Ariko ubundi wagenda agafata kara kantu umuntu akakisengerera ubundi. Hier was, wir gehen rein und befreien Schajung. Umva tujye kugafata tukereka ububere binjiye mu gipangu cya boss sinzi katurore abana bakubaganya bikomeye cyane nibwo bakigera mu mujyi bana baje kukanyoni kabandi ikigo gihasi Hab ich euch erwischt. murashaka iki mwabyana In meinem Garten verloren. ako karuma muragashakaho iki Vogelstehen, stimmt's? Das habt ihr euch doch... murakora cyangwa mwanzingo mwe Wir sind arme Waisenkinder, gnädige Frau. Wir glauben, dass der Vogel da oben in dem Käfig Schajung... mu byukuri twari tuje kuba twakigana na kara kanuma turimo tujye kugashakira ibyo kurya Wir wollten ihn nicht stehlen. Scheiße. twagira ngo twikinire nako Vater? Bitte, wiki geben Sie uns unseren Vogel wieder. Dann können wir wieder zurück zu unserem Großvater gehen. nta kindi kidasanzwe twari tugiye kuba twagakorera Ciao. ciao Pony. pony Woher wissen Sie unsere Namen? ni kuyungwa tuzi hese uyu nguyu ni mama wacu se Meine Enkel. Und ich bin eure Mutter. mbega Das ist womöglich. Wir haben ein Foto. Ja, wir haben ein Foto dabei. Sehen mu byukuri aha ngaha dufite ifoto y'ababyeyi bacu yafashe ifoto arayitegereza Dieses Foto muss mindestens 20 Jahre alt sein. iyi ngiyi ni ifoto yanjye n'umugabo wanjye Ja, euer Großvater hat diesen kleinen Vogel Chayung. muri abana banjye papa wanyu bamwitaga Chayongo Also, mbega doch noch an. hari igihe kirekire tutabonana twari twaraburanye Der arme kleine Vogel hat euch nach so langer Zeit zu mir geführt. mbega Nicht eine Fügung des Himmels. ni amahirwe akomeye cyane ndashimira imana yongeye kubonana n'abana be Jung nach eurem Großvater Erling zugenannt. papa wanyu yagiye buri hamwe arimo arabashakisha Unser Großvater heißt Erling. ese biravuga ko tubonye ababyera none se papa yaba ari hehe mbega mana yanjye Wirklich unsere Großmutter. none urashaka kubavuga kuri mama wacu abana baramuhobeye ni mama wabo bari baburanye kera Hallo, Schajung! mbega Wie geht's dir? kanuma taragusuhuza birimo birasuhuza inuma birimo birasuhuza akanyoni katurori akanuma Ich bin zu Hause. Ting Ting. ting ting Das sind deine 3 Brüder. ting ting suhuza abavandimwe bawe wapi abavandimwe banjye zira mbobo 3 Brüder Tintin. Ich hab dir doch von ihnen erzählt. bariya ni abavandimwe bawe Das stimmt. Großvater hat mir gesagt, dass wir eine Schwester haben. mwana papa na mama babyaranye agakobwa keza mwana Ist es nicht inzingo ni imbobo zakuriye mu cyaro spielen? Was ist? mbega bariya ni abavandimwe bawe Pferden? ntabwo ushaka kubasuhuza Gefährten. umva mama ntabwo nshaka gusuhuza zino mbobo Ting. umwana atangira ting ting umwana amwita ngo ni ting ting Ding. Na, was soll's, das ist nicht so wichtig. Ich freue mich, dass ihr hier seid. umva abana banjye nimugire ikibazo Schrecklich. aha ni iwanyu Kommt, Kinder, ich zeig euch. umva muze ingingo zaraje zaho ngiye kubonana n'ababyeyi bazo mugenzi katurore Gute Nacht, Kinder. umva mwe abana mwe mugire ijoro ryiza Und träumt was schön. nimugire ikibazo muri muhira Ja, Großmutter, dürfen wir dir eine Frage stellen? Bist du sehr böse auf Großvater? none se abana ngaho bagiye kuryama ntabwo mujya mubaha akabizu ni rwatubiri rurimo ruribariza Was an und trinkt uze yuko bajyaga kuryama nicht der Lied, bahaga akabizu nicht traurig. hari umuntu watureze mu by'ukuri ko twajyaga kuryama yaduhaga akabizu afata ikibizu Keinen guten Charakter und genau aus diesem Grund habe ich mich... umva twebwe ngaha turabanga ijoro ryiza nta mpamvu y'ikibizu Dass Großvater wieder herkommt. mbega nta mpamvu y'ikibizu Und Großvater ist nicht so einfach. umva muryame Als Tintin zu mir genommen hat eure Eltern... icyo ni kibi kibazo Bitte endlich auf. muryame birahagije Jetzt schlaft erstmal, schlaft erstmal. Ihr habt okay komm muryame einen anstrengenden Tag hinter euch. Muryame, Papa. Dich zu. muryame Morgen ist ein neuer Tag. Ich werde euch mit in die Stadt nehmen. Kinder, Kinder, da werdet ihr Augen machen. ntabwo ikibizu aha ngaha ari ngombwa umuntu yakubwiye ngo ijoro ryiza ibyo ngibyo biba bihagije mugenzi gaturore abana babonanye na mama wabo abana bagicanga babonye ari umukobwa arimo guhohoterwa ibyo birashaka gufata ku ngufu biba birabiswe birashaka gufata ku ngufu abana bavuye mu modoka barazatangira ibigabo barabitangira banga bahohotera abandi ikigoryi ntugafate ku ngufu ntugafate ku ngufu aha bafata umutwe
fata umutwe fata ku ngufu mwana ayiwe wae data we ayiwe umutwe wanjye gumi we gumi we fata ku ngufu kandi uryi ayiwe mwana aranyishe we bana kabisa ako mana yanjye mbega ko bwaratangiye bari bamfashe ku ngufu bari bamufashe ku ngufu ibindi bigo bivayo none mwe mwabyana Habt ihr denn nicht gesehen, dass wir hier einen Film drehen? yuko ry'umutinyuka gushaka guteza ibyago gutanga Kinder, umwabo yaraje Unsere Schauspieler... umva igikecuru niwe wareze ibyo byana by'ukuri kwitwereka gutya abana wanjye murabashaka wiki yewe umukecuru abana muhatari igikecuru niba abana be nawe arakubita mbega mama kabisa bravo sima amasaha abana bose barahondagura barakubita umuryango wose ni injombyi barakwereka za mbobo zaje zangaze ubona kagakobwa bize guhura kavuye muri elevator areka niyamene njye gutereta wana raka yegwe wa mbobo we akana kahita gatangira yegwe akana kanyana kagakurikirana ndakomeka tunda kurya inyomeko yegwe amaturu kigahambirwa cyucu ujya gushakira hanze mwana ndasebye mwana grand frère reka buretse nze nkwereke reka bari njye ujye sasa noneho rwatubi nirwo rwagiyeyo tubi reba nakita gindu cyane we yarambonye narwo we rujya gutereta rwaragarutse yahambirwa ubuse wondushije iki reka njye niyaminiye wana raka ariyaminiye bose barase we nani ibikabye inzingo hasi zose zirimo zirashaka gutereta umukobwa umwe mugenzi katorore raka Super! mbega uri uwa mbere kabisa lange. kafe yewe mpakasi akana yewe gashyira inyama hariya karazicanga karazikata yewe ibyuma uyu mwana atangira guteka inyama ibyuma ashyira ku ruhande yewe akata amacako yewe ashyiramo n'urukungufu yewe arahungiza yewe uyu mwana akira afatira ngo afate ibyawe mbega umwana mbega nawe uri uwa mbere kabisa aka gakobwa kari katangiye gapinga bana kabisa twe mu cyaro uzi ko ngufu twakinaga wewe abana barerekera mugezi katurore abana bakuriye mu cyaro nta kintu batazi ibyabo gusa byose bikora mu gikungufu kumba abana imodoka yabo ratangira indi modoka batangiye inyuma katurore yewe ibyana uburiri yewe abana bari baramenyere kwirara ku makoma no kunuza ku bisharo Wer ist da? Ich bin's, Tintin. Wollen wir sie reinlassen? Klar. Bamuhe muceceke mva ngwino. Kannst du nicht schlafen? Sind wir zu laut gewesen? Nein, ich wollte mich bei euch entschuldigen. Ich bin gestern... urashaka waryamana natwe se hoya njye mfite icyumba cyanjye. Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. nta nubwo mama mu by'ukuri yakemera yuko nza kurarana namwe yanankubita murabeho ahubwo urabeho mwana kana kamwe ni keza kandi ni gashiki kabo. Ja, ganz nett. Na klar, dass sie nett ist. Immerhin ist sie unsere Schwester. none se mwanzingo mwe murashaka kuba mwatereta n'umukobwa agatelefone. Na, habe ich einen von euch heldenhaften Gartenzwergen im Apparat? Wer ist da? Das weißt du genau. mva mu by'ukuri ndagira ngo mbinavugana mu by'ukuri na mama wanjye. Wiki Tor oder ihr erlebt das Wochenende nicht. uribuka mu by'ukuri wari umfitiye umwenda ugomba kuwanyishyura. Wie? umwenda nyabakisi. Das war Schurko. Was? ngo umwenda Nummer. amagara arimo kuvuga ngo ari umwenda wamufitiye. Wissen Sie auch, wo wir wohnen? Sollen wir es groß machen? ibyo se ni ibiki? Damit werden wir auch allein fertig. umva sinzi ibyo ari byo ibyana byafashe telefone itari iyabyo. Kegari we n'ubundi iki ngiki sinizina nagikoreshaho. Bevor du nach Hause kommst, heute gibt es dein Lieblingsessen, Tintin. Also bis später, Liebling. umva tingi n'ubundi nijye uri buze kuba nawe uza kugufata ku ishuri mugaruye imuhira imodoka yaratangiye ka tingi karigaga kagiye ku ishuri abakobwa bakita ngo ni tingi tingi kumbi imodoka yaratangiye ya modoka bamweretse ngo yatangiye kubakurikirana ikurikirana imodoka ya modoka irimo ka tingi katurore bana kabeza mucanga iruhande ku ruhande muje ku ruhande
imodoka hari imodoka y'umweru ikurikiranye imodoka ting arimo katurore kugera imbere ya modoka yarabitambitse ngo bamufatiho pisto ting baramufata ting baramufashe mushiki wa twatwana katurore akamodoka karatangira abana babatware mushiki wabo kumbe ibyana kugera ngaha mu mujyi byo televiziyo ntabwo byari biyiza agatelefone Hallo? Miseko. Wir haben mich entführt. Mama, bafashe ting Herr Ratten, das war euer Schwesterherz. Gebt uns das Päckchen niba mumushaka ari muzima muzi im Sportstadion in einer Stunde. muze mwanzingoma Polizei aus dem Spiel. nimuramuka mutajeraza kwicwa Warten Sie! mutubwiye ari hehe ni hehe muri hehe Entführt und wollen Sie gegen dieses Päckchen eintauschen? Ich dachte in dem Päckchen. abaswa ngo ni twebwe barimo barashaka Ja, das habe ich auch geglaubt. Was war dann drin? Vielleicht Geld. barashaka kuduteza ibibazo umva abana baje hakuno bafata ibikoresho byabo bagomba kujya kureba uburyo batabara ting Hier nicht frühstücken? umva none se mugiye hehe Zentin entführt wurde. Wir müssen jetzt ins Stadion, um sie zu befreien. bari bavuze ko mutagomba kuba mwavangaye muhira umva mugaruka ari kanga abana baragiye ngo bajye gutabara mushiki wabo katurore baje gushaka ting ka ting kafashwe bose zino nzingo uko ari eshatu arazishaka zamukubite muri umuna we katurore n'ubutunzi bwa boss bari baratwaye barabumuzaniye kumbe abana bazaniye boss gato Kuchen zurück. Macht damit, was ihr wollt. Aber lasst unsere Schwester fragen. ndakeka icyo ngicyo kiraza kuba cyabaryohera iyi ni mariya boss mwanzingoma abana barataka bakeneye ting raka tubi yewe bakeneye mushiki wabo na bintu byinshi tubiteka hori inyuma tubahora inyuma raka abana baraje yewe bagisanga ahangaha harimo indwanishaho harimo ba mukaragiye abana baguye bakarateka Jerry abana baguye mu bakarateka dakara mukaragiye umwana amushyize hasi abana yewe abana ni indwanyi The Kung Fu Kids niyo filime tureba ni ukuva muri Star Video Library muri kumwe na Lee niwo wumva we mujye muva ku bintu twana ni dutatu we mufatiranga raka turikokinga Komm her, zeig, was du kannst. umva muze Und ob du Mut hast. muze tubereke ko amakabutura ashobora kugejura amapataro akaba za mugondo raka Eugene Thomas yagukiye muri Killers Invisible Ninja Kunda 13 agukina muri Mafia vs Ninja fayo atangira abana katrori tubi mwanzigo mwe muri hasi ariko kinga nahuye na benshi katrori Jerry mwana acanga mucako yewe acanga mucako izi nzingo yewe tubi ndagucanga yewe mucako hata mucako y'umutwe umugabo yarakubiswe shaho yewe abana bacanga mucako umugabo akuraho inkota patrole ikintu noneho kiratwica kiratwica katrole
filimi iraha The Kung Fu Kids muri Kung Fu y'abana warebye Kung Fu Kids iyi ngiyi yiswe The Kung Fu Kids yegwe umugabo ahanganye n'abana yegwe abana bavayo bamujyanira isosi wena ndi amurigisha mucako numa munaniga jahasi cyatubi ata mucako gahambirwe ndekura cyatubi kugira ngaha hey jezi abana yawe mucako yawe mucako ku mutwe abana ni intwanyi abana bagukubita abagabo shawo rugamba yewe we achi tubi abuzindu fata muchako fata muchako ngara bichamba fata mudere abagabo barakubiswe shawo bakine mushiki wabo tingi abana bakine mushiki wabo kumbe ari umundi bwo bwavuyeyo ubwo atari shawo jegwe ubwo bw'abatatu atari bwinshi raka Bruce ruburika yegwe we yaka wa muze ubwo buvayo ibyoroshye utwara n'indwanyi ubu yaparitse nabi wena ndi bi ata mugeri yatubi eba ndagiye cyamufashe intoryi cyazikaza ewe umwana arangije we kigori kiramuhuha Joey bana agwa fata ingumi tota reba ndakubita umuntu muvandi nazangahaye we mwebwe muri abafeke hagati guhakirukankara nkunda kure mwanzi ingoma akagabo kari karakaza yagwe umwana yakotinga yewe adanse Jerry ayo umwana aranyishe bosi Jerry double kicks imigeri ibiri cyarimo umwana avayo gyatari yewe abana ni boroshye mwana gumi kick Jerry box kick Jerry filimi iraha mwana avayo gyatari ahaguruka gyatari American stand up ahaguruka kinyamerika agara kinyamerika uyu nguyu tubi kukuguru yo kungufianze sanamano kurumana ibiro nka 40 ku mugabo wena ni we bana kabiza utuntu twanjye jya ku ruhande we ndagucanga yewe box mugabacira amazi yewe mucamate
cy'amaguru kiratangiye yagwe ibiro nka 40 ku mugabo bamugega sana umwana arangije ariko nagowe rero nagowe kabisa gukora kagabo kaveyo bana yagwe muteri filmira yiswe The Kung Fu Kids Staffing Production. Abana ni indwanyi dore za filime z'ibinyejana natangiye kuzikoramo dore nizo zinzingi zimwe mwaranumye bana kabisa nyene numanga hasi byanze abazi ko banzonze kirongera kiriko kinga gashiti kabo barakazanye boss kuri siga kumbe kino cyateze umuyonga kumbe boss anagamo n'igishirira boss ariko ranwitse rero nubwo amendi menshi uko kwese Für uns und ihr bekommt alles, was ihr wollt. nta byane mu byano bigiye kurangira kuri uyu munsi Mir auch nicht. dutangire Na gut, ihr Gartenpflege, wir haben euch gewarnt. iboro zanjye ziri hehe Alles klar, Boss, ich hab verstanden. baba boss ntugire ikibazo kigakora akagofero uraka nzanga uraka ariko se kumbe ni ngono itabi cyagiye kuye cyari cyitwa gikuye pisto ba kigoryi kizana pisto mwabyana mu byani birarangiye Haut unser Päckchen aus. birarangiye Dieb aus euch Zwergen. birarangiye kumbe ruwash kuzehe niwe warese warwana mu cyaro afata pisto we mutavaho muri mbazana niyo ngiye ahubwo muzehe abana bacu bahamagara muzehe yari yaje mu kagigi Knochen wie mich vielleicht brauchen können. Ich bin gekommen, um euch zu beschützen. bava mwanzigo mwe mwageze aho muteze ibibazo Deine Schwester wartet auf dich. kating kareki uba mutavaho muri Was machen wir mit diesen schrägen Vögeln? Sollen wir sie einen nach dem anderen umbringen oder sollen wir sie der Polizei überlassen? umwana atangira kwibuka by'ukuri umwamubwira ati ngo iyo ufite pisto nkora muri ugerageza ko yakwegera Entschuldigung. niyo hagira uva aho uri ndamumena ndabarura Ich werde euch jetzt einen nach dem anderen erschießen. nta mikino dufitanye namwe nabona ikibashobora sha ibipaka si bijya kwisha inyuma ya boss umwana arashe hejuru ntabwo bandashe ko kubitangira kwikora bimwe biri inyuma ntabwo bandashe na boss yikoraho Jetzt mache ich ernst. umwana wanjye utanyereka icyo kintu ntukinyereke ni pisto muzehe nawe arayitinya arayizi Also gut, stellt euch an die Wand. Welche Wand? byaba byiza muvuye ngaha mukagenda kumba abapolisi bari baje umukecuru agiye guhuruza yagwe mugeri mukecuru bari bamushimutse umwana batanye abapagasi yagwe mukecuru nawe ni indwanyi we reka gusakuza ajya ku ruhande mukecuru ndakwinginze wena ndi Mit Ihnen soll ich nicht. kigoryi Und was sagen Sie mit meiner... mwatindikwa gute gushimuta umukobwa wanjye Den Unterricht verpasst. Sie wissen, wie wichtig die Schule für einen... urabizi njye sinjya nyina Persönlich zwischen... ntabwo njya nkunda gukina n'ibisi hamwe Kürzt sie ab! Nehmt die Hände hoch. wa mukecuru ntugire ikibazo ibiswa reka babifate babijyane kwa mbuga Zu mir! Groß! yamagaye abana be ntabwo iki uriya niwe mama bari abana Großvater hat uns gerettet. mugenzi katurore Wenn nicht gewesen wäre, wären wir jetzt alle tot. umeze neza ntacyo mwigize muba kumbe mukecuru aritegereje nubwo asa nkaho yisaze ku ruhande rundi musaza wari waje gutabara bano bana ni nawo wabareze utura twana tw'uduhungu ko ari dutatu ariko se ubundi icyo watezamo ubundi watezamo mbega ako manati ariko se ubundi wagenda uriya se ubundi yanyemera njyewe muzahera ari nawe ntabwo yikizere azi ko mukecuru atamwemera abana bakuriye umukecuru Wir haben uns... mwabana mwe mwari mumeze mute mwabana mwe Sag schon. Gut, und dir? ni byiza cyane ni mukecuru Wir... nta kibazo ariko nta kibazo Zusammen! umva sana ibyo bintu ibyo bitu ufatane na mukecuru mwajyane munabane ubundi se ubundi akaburira mwisiza kabonekera mwisakara mubane agafilime nako nuko kagenze kitwa The Kung Fu
ikindi twarebaga the Kung Fu Kids yari kuva muri Star Video Library lino wakugezaga mugenzi abagiye mwakoze kuza kandi muramuke ndabakunda cyane bataka karimbo bita ngo nuwo mwiza Humudu King Way Bana Domis abagiye mwakoze kuza kandi muramuke ndabakunda cyane rucikwe. Okay yasikia Humudu. Okay DJ Humudu The Kung Fu Kids niko twarebaga. Tengo ni King Way, this one King Way. Yes, key. Rapper. Young rapper. Yeah, King Way Bana na Humudu indirimbo bayise umwiza, indirimbo ni ya Humudu bamwe bayise umwiza. King Way hano from yeah, umwiza. Depofi.com